Ovo je mali trik koji vam profesionalni električari obično neće otkriti. Zašto smo praktičnost ovog malog priključka otkrili tek 2026. godine? S ovim priključkom konačno možete spojiti bilo koji električni uređaj bez dosadne izolacijske trake. Kompaktan je, brz i jednostavan za upotrebu. Nije potrebno skidati izolaciju niti koristiti traku. Lako se spaja bilo gdje. Dovoljno je umetnuti žicu, pritisnuti rukom ili lagano prilagoditi kliještima. Žica će biti sigurno fiksirana mehanizmom za zaključavanje pod pritiskom. Ovaj fetodu je odsoudio Wintert vevuzlu i tuseltrdzec, oviđo dždjuve feđu. U pakiranju se nalazi 50 priključaka. Obstran funkcionira jednako i vrstu DROIS. Jednostavno za korištenje. Mogu se višekratno spajati i odvajati. Čisto i praktično. Jednostavno, praktično, udobno. PRVO spožit jednu stranu, zatim drugu, klik, gotovo. Ograničena količina. Ne propustite priliku i nabavite svoje priključke odmah.